Mein liebe Zipisten, došlo je vrijeme za promjenu. Svakog se dana pitam kako pomoći mojim sunarodnjacima. Kako ih izbaviti iz ralja neznanja? Kako ih spasiti od raznih žnilerevaca i burničari? Obećavam vam, dragi moji zipisti, obećavam. Donijet ćemo promjene. Poduzet ćemo sve što treba da RAR izopćimo iz bespuća informatičke zbiljnosti. Zip file! Zip file! Zip file! Danas stavimo na kraj svakom spomenu RAR-a i provokatorima i ove i one vrste. I ljubičastim I plavim, pa čak i zelenim provokatorima. Zip file! Zip file! Zip file! U pobjedu! Dobro, zdravo, sve okej. Ajde, dobro. Kreso, ti dođi malo. Što imaš? Javili su nam našli smo ovu šlapu. Ekstremno je velika. Mora da je šlapa. Kiki je burnik. Ste našli DNK tragove na šlapi? DNK analiza zaključuje, ovo je definitivno organizam sa stopama Kikija burnika. Pretražite bazu podataka i nađite sve što imate o navedenom subjektu. Sve. Šef, treće nam par sati. Dobro, kreni odmah. Plavi PM. Fancy. Šef, pogledajte što sam našao. Reci, Karlita. Skup demokratske RAR kompresijske stranke. Da, Drksovci. Da, ja. Dobro došli na 10. okupljanje RAR kompresijske stranke. Drago mi je da ste se pojavili u ovako velikom broju i nadam se da ćemo uskoro moći pobijediti našu protivničku stranku zip fajlovaca, da ćemo dobiti izbore i da ćemo kompletno istrijebiti zip file upotrebu. Jučer je bio skup zipista. Gdje su oni držali skup? Ko čvrstog objekta. Da, saznat ko je sve bio na skupu. Morat ćemo ih sve ispitat. Ipak su oni zazipali rarovca. Što si radila jučer u 8 sati? Šetala sam dečko. Ne ujutro, na večer u 8 sati. Aha, pa to. Bila sam među zipistima. Među zipistima? Kristijano Burnik? Znaš što o njemu? Kiksonž. Ministar kružnog plivanja i svima nam mrski, apsolutno beskorisni protivnik.
Jednom riječju štetočina. Štetočina? Da, pa mislim, rar. Tko je još bio s tobom? Puno ljudi. Sam sad gotova. Da, jesi, ali me zanima tko je još bio s tobom? Tko zna nešto više o svemu? Pa, Rika bi mogao nešto znati. On je već starosjedijec. Živi tu u blizini. Znaš kaj, rekao sam ti sve što znam, sad se makni s očiju. Dobro, da čujem. Što se dogodilo Kristijanu Burniku? Za sad koliko znam još uvijek živi. Ok, pričaj. Ajde, govori. Sve se dogodilo jako brzo. Mali beduin sa talijanskim sandalama je ukrao Gorsa. Imao šta novo, narode? Instrumenti pokazuju manjak Burničari na radionici. Pokazuju se rasulo i anarhija među polici. Carlito, imaš ti što za mene, a? Imam, našao sam poruku Herwolfa. Da? Svaki dan ode u obližnu slašćenicu i pojede favorite. Ništa. Preostaje samo da mu stavimo šećera na red. Pomoć ti ću. Šta ti ovdje radiš? Infiltracija. Aha. Herwolf, mene zanima zašto vi i vaši sljedbenici mrzite Burničar i njegovu omladu. Das ist eine interessante Frage. To je stoga što se naprosto gnušamo na spomen Rara i željno iščekamo dan kada ćemo konačno biti slobodni od njihovih laži i terora. Dovoljno da biste uklonili opasnost. Bez oklijevanja. Znači vi ste naručili njegovu odluku. Nemaš ništa, jel? Još ne, ali uskoro ću imati. Ti si mali beduin. Ajmo, ruke raširi. Brzo, raširi noge. Ajmo. Otragaj ruke. Brzo. Burničar će biti sretna kad čuje za ovo. Ajde, nutra, gledaj, dobit ćeš stvarno ćeš dobiti metak. Ajmo, ajmo. Carlito, imam beduina. Sad ću ga ispitati. Ok, znam da si ti oto Burnika, priznaj gdje je. Nikad! Priznaj gdje je. Nikad! Carlito, znam gdje je Kiki. Idem po njega. Izgleda da smo našli našeg čovjeka.